Ekanisa etahirirwe neya Miracle Center Church omu Rwembuba omugombora ya Nyabutanzi omu district ya Kagadi. Abantu ba Miracle Church tutungire kikangabwa abantu tutahirira umushijo mwaka hishira kimwaka nisa akatematemo gwiji abantu babire balimu bakabasa kwiruka umushijo ogwe akasigara natematema ogwiji emitumba iziro musaijomu wabantu babiri babatahiro kubatema cyonka mukama no kwayambire abantu abo basobora kwiruka bale mu kanisa nyompu ni rege kura saa mwenda gwekiro ne dakika saa mwenda ne dakika 3 ni banterere simu ngujorore musaje wawe biyakora nyagana nyo nyabagamba nja kwija bukeire kugya kuhika kanisa nkusanga ebintu byona bisisiro rugirwe kanisa rutemere ebitoka bitemere buli kimu kyona kisisira. Abebembezi b'ekanisa nibagira ngo abebembezi bashemerere kucondoza enshonga egi kikorwa kibi muno ukolewa ikakanisa abantu nabe basokwirukira bakahumura iramizo lya mukama abantu nabe bakizibwa ukagisanya wengeri ekyo umushisho gwe ni bere. Abebembezi nibagira ngo omushaija okozire ekikorwa eki namanywa nka Bernardo Kuranamanyere ngu kandi ogu ababerire ekizibu aha kyaro eki. Tukujumira kikorwa ekyakozere kandi tuterera abantu bona bokubona ensonga n'omuntu mugenzi wawe girabe mu mitwalize kuba abana bakukura bakukopeka ekikorwa kandi kitakuja kubatwala mu maiso muguda wa kyaro baitu akizire kwikara na talibaniza wajja mu bara tera abantu mukazi wayangana ruba kono ebiso kandi ekikorwa nikyo kimu mukazi wayimorokole amaziro bwine nasabiramu Chairman LC1 Kasinga ninjumira abantu okutongera kukora emishango keji beyamise government. Omugande habaho kushemerwa omu bakristayo bakirya bona omu rurembo rwa Hoima banyuma yabeka yo abireho kamishono omu kitongore ky'obugabe bw'abantu Dr. Katebarirwe okuhayitaka okwombekamu ekanisa y'abakristayo. Ekanisa egi eri ahansi y'oburiisa obusya obwa St. Matthew bucunga omu bureberezi bwa Bunyoro Kitara. Katera mission coordinator biro bibiri biro bitano mission etandiki wa diocese mission team bakabetekaniza biro bitano bakaba mukikaruki batebeza kikaruki kyona baketoro twana film show nobereza buko kubina kurubata kwike biro musanju ekanisa yarangirwa. Reverend Daniel Tumwesije owabura yasimeka y'omugenzi Dr. Katebarirwe ahabo kuhayita keri. Abakugabire kanisa itaka tibakyaliyo ali abakunyaga baitu harimu embi wenke ezinyakusigairemu nka adieri mukama akongera omugisa. Esther Nyanjura Katebarirwe mukomugenzi Dr. Katebarirwe najangu bahire yitakeri bari kusima mukama ahabwe byabarabizemu. Twarura mukama kwali wa amani twagamba umunsi muno tahereze musikama oseki okusakura kandi mukuhereza mukama busamulosi twasara twagamba tugenda kwihaye hikemu yeitaka tugihereze kanisa bombeke ekanisa ebe hane sobole kuyamba abantu bajune abantu bamanye mukama. Ekanisa bajjo mu kyaro abayiziro omugisa abasuma bakeha abarogo bakeha abitima bakeha abo kubekanisa izire omugisa gwizire kiri abana tugukozese omuyibara lya Yesu. Haleluya. Mbatangirire mwebale mno kuija mwikale muhumure busaho kizibu kyona busagenda kubatezaho omuramalira mugaruke yono obusinge. Wabiro president ya timu ya Kitara Godfrey Bamwenda niwe yaba ari omugenyi mukuru kandi yaraganisa okuha miliyoni 100 okutandika kwombeka ekanisa ahita keri kuja kubaha miliyoni 10 tindi politiciani kandi tinkwenda kuheshimba baitu ruwangeshe ntakakoraki akazimba ati nkaitwa executive nkanyowe mutwe nyagamba buli mugunu ngera kutandika ntagusagika apati ja kweto mugenyi yote ine kinkozere ekinyi nawo niyo nyina kutandikisa ngenda kukola anta
nyaikala nyaikaguza nyowe leka yange mukama tumukole eki nyagamba nyowe omubuke bwange no mukake kanje akakaikuru kamuli kongera kubanza kutandikisa amuli mogumu Gasha kwa Thomas Tumwebaze na Ambrose Nwagaba Katoto.